ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардами ютуб, тамошобинои канали Саудо ТВ ва мардами дураи ватан. Имрӯз 18 январи 2026 сол навори хонаҳои бениҳоят арзон дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. баъдан нафаре ки моро тамошо кесен, шояд шумо хона, замин, мошин, квартира, аппарата техникаву компания, офис, хулоса чизе ки барои реклама дорен, метонен ба боварӣ ба дили пур дар канали Саудо ТВ реклама кунен. дар WhatsApp рӯи кунед суратоша, видеоша, мо рекламагузорӣ када фурӯшта мегзорем дӯстон. ирӯза наварда якта мошин астай, 10 тайга хона астай, як бародар дига хонаша аренда мета дӯстон. гарани нархи арзон тамошо кунед. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. бетараф набошен дӯстон. 80% мардум тамошо мекунанд. ами тарафи даст чапа бинед, лайкора намонде, лайкора гузорен, аввало шурӯъ кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пур ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пур бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. ту кор кофта истодаӣ. ман ба ту ҷойи кори хуб пайдо кардам. кор дар ширкати машҳури Туркияи Эрсак ки ҳамаи занону бонувони хонашинро ба кор даъват мекунад. ман ба шумо ду варианти кориро пешниҳод мекунам. хоҳед дар ширкат кор мекунед, хоҳед аз хона кор мекунед. ман фикр мекунам ки шумо чунин кори беҳтарин ва сабукро дар ҳеҷ куҷо пайдо намекунед, чунки маоши беҳтарин дорад, тӯҳфаҳои арзишманд дорад ва саёҳат кардан ба дигар кишварҳо аз ҷониби ширкат аст. ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳамаи маҳсулоташ ҳалол аст. ширкати Эрсак ҳамагӣ як каталог дошта, дар як сол як маротиба иваз мешавад. пас мунтазири чӣ ҳастед? барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед ва бо мо ҳамроҳ шавед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии назди ҳавлигии равонкардагӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии равонкардан ки дар ноҳияи Вахш, деҳаи Калташар, ду дар хона дора, 10 сотиқ замин дора, об дора, свет дора, 200 000 сомон нарх дорад. дӯстон азиз, ду рақам мегзорам дасти WhatsApp аз думи канали мо метавонед муроҷиат бикунед. ду хона, аловхона, баня, ҳоҷатхона, об, свет, хулоса зиндагӣ кардестем мега. мактаб, масҷид 20 минута роҳай. алиши вариант дора, кредит вариант дора. метавонен муроҷиат бикунен, масиҳат мекунем мега соҳиби хона. фақат кадометон ки ами моро тамошо мекунед, хушобаҳолтон раҳмат ба ҳамаи нафаре ки тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунен. оиди ами хона фақат метавонем ки бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кунем, чунки мо ки эълон кардем, иншоалло аз думи мо ки занг занед, худо хоҳад бо ягон муомилаи сосон мекунам. ина занг зада пурсон бошен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира дар 7 этаж бо масоҳати 50 метри квадратӣ. бародар азиз, дуҳуҷрагаи 50 квадрата дар 7 этаж дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода, 220 000 сомон арзиш. доми тайёр, ремонт мекунӣ, зиндагиро сар мекунӣ. 4 маҳаллаи шаҳри Турсунзода, регари пешина, 50 квадратаи ами домда дар 7 этажаш қарор дорад. хона подшпаклёвка тайёр, аз ҷумла монтаж, стяжка, шкатур кардагӣ тайёр. дӯстон,
хай бу далчи корша мекунад. Лифт дора. Кадомитон аз ами тарафҳои 4 микрорайони шаҳри Турсунзода квартираи арзон дар кор доред, занг занед масъя кунед. Доми беҳтаринай хулоса хитон пурсон шед. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. Дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар кӯчаи Зарафшонӣ, ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Ленский район. 186,300 сомон. Хушрӯ гӯш кунем бачаи азиз. Фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира масоҳати 40 квадрат аз Катлаван мега бачаҳо. Аз Катлаванай. Гарени арзонай. Хуб, якчанд вариантҳои дига низ дора. Хулоса занг бизанен, маслиҳат кунен, иншоалло ки маъқул боша, агар бигиренаш. Ленский район. Каром сохтмон номи ами ширкат, дӯстон азиз. масоҳаташ 40,5 метри квадратӣ, дуҳуҷра, ами хеле проект мешавад. беҳтарин вариант барои харид кардан нархи дастрас занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба 4-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ 4-ум астаи дар ҳамин дом қарор дорад. Якхонага квартира бо масоҳати 45 квадрат без перегородка. хитон мегирем, перегородкаш мекунем. 45 квадратный метр. дар 19-ум этажи шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 299,000 сомонӣ. 45 квадрата 299,000. Якхонага доми 20 этажа, моҳи май иҷозати ремонт пеш аз чорраҳаи Северни маркази шаҳрда қарор дорад. нарх 1000 сум кам 300,000 сомон. 45 квадрат, доми 20 этажа, хона дар 19 этаж дар ҳамин дом без перегородка. занг бизанена бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. якта лайк монем бачаҳо. нигоҳ кунед, лайк намонден. мо 1000 мегем лайк, не ки лайко камай. мегзарем ба 5-умин мошини фурӯшӣ. ҳамин якта Opel буд, просто Opelчаи беҳтарин буд. хостем ки дар байни ҳамин хонаҳо навор кунем. ай кадомитон дар кора шояд бигиренаш. Opel Astra F дар кузуфи седан. солиш 97. мошин дар Душанбе 25,000 сомонӣ нархаш. бензини газ ҳардаш кор мена. 1.6 механика мотораш. мошин дар ҳолати хубай. утилизатсия дора. камбудиш ҳуҷҷатҳои солона буд шидагиай. ба ҳамин хотир амиқа арзон кардем. нархи ахираш 25,000 сомон. як агар хато накунем 4,000 сомон метавонед расходиш кунед. ана мошин мана мошин мешавад. ай пишти дивижениҳо, краска тоза, қадду қоматаш хушрӯ, мордаш беҳад, мордаи фасон, балонакҳои средни, калпакҳои зур, қисми дохили мошин тозаҳак. занг занена аз уми канали Саудо ТВ. мегзарем ба 6-умин аренда комнат. ҳамин канали Саудо ТВ дӯстон ҳамаи чиро эълон мекунад. бовар кунед, канал ки авҷ бигираку дига любой чиро қабул мекайда. аренда комната. 3 комната квартира дар 1-ум этаж бо масоҳати 65 квадратный метр. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. 500 сомонӣ. хона барои донишҷӯё меган наздикии донишгоҳи селхозда қарор дорад. хай хитон бо пурсон шен. 3 ҳуҷрага мега 500 сомон. шояд ки сари ҳар як одам боша 500 сум. шояд як комнаташ 500 сум боша. хитон бо далши рақамҳои ахираш 4 та якда занг бизанен. хона ҳамин ҳолат кардагӣ дар 1-ум этаж, 3 хонага 65 квадрат, 500 сум. адресҳои чизе равон мекунен, пурра нависонда рӯй кунен ки фаҳмо боша. мода ҳам харидору ҳам фаҳмо боша. мегзарем ба 7-умин хонаи фурӯшӣ дӯстон. проект бинен чӣ хел хушрӯ. бовар кунед, гарени зур шидай. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ и пишти хона. 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, 4 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, шаҳраки Шарора, шаҳри Ҳисор дар Ҳисор қарор дорад. 355,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор дар шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ганҷрезда қарор дорад.
خانه عبارت از 4 حجره و غیره نزدی راهی کلان جایگیر است. حجرت‌های خانه قاعدوی 100%، آب سویت دائمی بکمبودی، مکتب مغازه ها نزدیک می باشد. خب مسئله پتالوگ شمین چه خیلی فسون کردن، پت ابای دیوالوش تیاره، شکاتور کرد، استیاشکا کرد، در تریزه چسباند. خلاصه که برای زندگی بهترین وریانت دوستان زنگ بزنین از امی کانالی سعودو تیوی سلام برسونین. 4 طرف محکم، جای اگرات موندگی، جای ماشین موندگی زنگ زنین. هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی برای برادرایی که از ناحیه وسه خانه خواهش کردن پس تماشا کنین. 3 حجرگه مساحتی 4 سوتیق زمین ناحیه وسه کوچه جامیده قرار داره. مساحتی 4 سوتیقه 3 در خانه با کلیدار، یک خانهش ремонт کردگی، درو تیرزه داره، گردی خانه محکم کردگی، با دروازه کلون هم داره. خانه ها پد ابای تیار کردگی، تیرزه چسباندگی، در چسباندگی، شکاتور کردگی، استیاشکا کردگی، منتش کردگی. دلشی معلومات زنگ بزنین. 350,000 سامانی. این دروازه ای طرف مقصد از پایان گردی حولی پان سمن بلوقتی بلند برداشته محکم کردگی. خانه ها پدابای پچپکلیوفکا تیار کردگی. 350,000 سومان نرخ داره. ناحیه وسه کوچه جامی. و دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است که 3 حجرگه مساحتی 8 سوتیق زمین جبار رسولوف شهر کلوب، کوچه جبار رسولوف میگه شهر کلوب دای. 220,000 سامان نرخش. در واتساپ شان مراجعت بکنین. ремонт های خانه همه حالت، گردی خانه پشتی محکم. خب ремонт ابای زدگی، لیوس چسباندگی، پتالوگ چسباندگی، ремонти خشرو کردگی. برای زندگی کردن یعنی که وریانتی بهترین کردن 220,000 نرخ ماندن. 8 سوتیق 3 حجره شهر کلوب دا قرار دارد. در واتساپ اخیرش 92 و 91 میتونین مراجعت بکنین. یک بار دیگه میگم بچه‌ها همین طرفی دست چپ نگاه کنین، چشمتون قطی لایک نموندین. 80% مردم لایک نمیگذارن. نمیدونم نبرو بهترین با منفعت هر یک ما و شما نکی دستگیری کن بچه‌ها. میگذاریم بعد دهمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی نوبتی است که یک کمناته کوارتیر در 6 اتاژ با مساحتی 52 متری کوادراتی. کوارتیرایی که نوار کردیم بچه‌ها در شهر وحدت در کراسینکا قرار داره. 340,000 سامانی نرخ داره. خانه میگه در فروش گذاشته شد. سراش نایبت شهر وحدت کوچه سامانیان کراسینکا مساحت 52 کوادرات، یک حجره. ремонтش به حد ремонти فسون کردن. در 6 اتاژ دومی 12 اتاژه. در نزدیکی خانه هست مکتب، هست لیتسی، هست گیمنازیا، هست صدیق. تمامی نمودی چیز چوره را داره، از جمله ترانسپورت، محصولات ها، شرایط های بهترین زندگی. خب مسئله حجت ها شرطنامه نشد نرخ 340 معامله داره. میگذاریم به 11مین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی است که در همین دام قرار داره. نگاه کنید چه خیلی جای زور. قسم داخلی خانه هم به حد فسون. دو خانگاه کوارتیره در 6 اتاژ با مساحتی 45 کوادرات در کوچه سود شهر حصار. همین حصار بچه‌ها نزدیک به دوشنبه حیاخی. بسیاری ها میگه که ایامون نزدیکی های شهر خانمون حصار، ای طرف وحدت، لنسکی رایون ایون نزدیک به شهر هم بچه‌ها. میدونین که در شهر به حد نرخ و قیمت همین طرفا بگیرین دیگه علاج نیست. 337,045 کوادرات ремонт های بهترین کردگی زنگ زنید. مرکز شهر حصار کوچه سود نزدیک قلی کلینیکا، صدیق، مکتب و دیگران. نوار تمام شد دوستان. چیزی که دارین در واتساپ روی کنین رکلامش کرده فروش نمیگذاریم. زنده باشین دوستان. رحمت که ما را هر روز تماشا میکنین. اگر که ما را احترام کنین یک لایک مونین در کانال پادپیسا سکنین. زنده باشین بچه‌ها.